zo'n schade, maar weet dat is stil, hè? Fee, tá go leir le déana bagam. Ja. Se? Dat is een galante, zo schade hier aan de stal, hè? Ní weim siad. Wel, kijk je dan eens, dat is een zo. Níl sam, hánig fearrs teachló níos luúthe. Nou, wat is aan naam gerobot en treatment en hij is maar dus, hè? Mar éiceann tú a híle tam an-gnóach. Nou, Sheila. Oh, kijk hoe je het zo. Dat je... Oh. Zo, kijk haar ook dit. Oh, tá sé hain, duna go mochad fans. Yeah, right. Tá sam go ceáil deacrat a seo chreistúnta híileachtas minicáns me si gibh tokens mar seo go mór mar líonas me chlár spéisiúil nó chlár wafiú. Zo, wat. Kijk zo maar zo dan. Dan kan je maar een belangrijk champagne zetten staan charven. Douchen. Spána, siad a reise. Dan maar Ryan, goede mine, maar ik de sok niet hier. Kijk je uit de rijwagen te Hampshire er daar hier wat? Toch maar. Right, tá mis sé gimmad. Goed te gaan. Ag an cógáil. Zou je door maar zo naar biers? Síle, dunis mé bhaid faoi. Hanan is tu loke. Kur was te raas? Trná Deirdín. Great. Síle, nar thugus mé ras, be ceart an bhir trí gin sí síos agus córá bheith hagin, okay? Right, no agus te raas. I móid mé lom agus bé mé ar móbail má tá duine be gurí fála deanghfuilm. Wel, han maar shivers onder Scaraby. Whoa, my God. Where did you Jeffrey on the bay of the mall? No, it's Miss Erin you. Oh, ain't plan load? Yeah, they'll be on knit all the day van. You been cracker behind these mo, come to the shan land and post them. Oh, God, no. Care the cap on go make kosher on. Okay, Nor. No. We'll take it nach meer. Whoa. Vanessa's black. Yeah, profound kosher. Sarah Michelle Liam agus Lavernia. Ítach. Can you toss on booze agus curry mishes and decorations? Agus we should get on booze jack and Jim. Na she fecky on fos. Agus cause kay on this genshin. Wat a hannig namsa fé nach min dine sé hart be kaint sa gáil agus nach min éon breúar in den éon the dhéanana. Oh, sorry. Anna mein darmad. Tá dú ceirce leir, Tá má fásta súsan is. Chur sé an nuú an níos óige gachtain na caiins fion teilech a teachla chéile le na lug sa sin na lug. Ach na chuann sé seaachnú amach an níos mó. Má, be mas dearna. The ticket that? Yeah, tá it. Come on. That's... So, what ain't planning yet? Come out to a long look. Sa teach, s come along. Beidir go mna seach ag burning nuair the kids. Ach mar is más ná go mai gachtain na imig gwain átra cún. Ach beidir go mai an rin stad ar yon nuair the kids. Nach tuig mé lamsa. Kenát, go bla lia. Gmrashka. Págar ní a chuta sé maidin. Tmatha. Ba tú breanú har cín bailíocht. Nach bhfuil díam. Yeah. Well, in Hammond, you bet as fool and all the way part first in your Angel. Hello, Vernie. You've must be here while. Okay, Kirionish. La my Angela. You're right. Smart one. Stoig go gaga me to stop go bod inish. Yeah, bay. Could you be near check the gate go bod Bob Horbit said. Jetoch, gilogos. Joch. Op gedaan dat terug ra heen worden. You're a job and chacham lachma. Ach tas kuslam have go se Bob se gate dots. Mashti brato. Me ons stimu hip heen. Maar holle shibi. Bhaile snead na hármóns. Tá skillet in tap go diven. Tágus sí chudrú í caitan na díir a gátar. Tá sé áráid tuair mé hen so sel báil tíad. Go diven mus ní húra dú peidir. Ní acha me virí siarab. Líam. Tá so sa sneag darna má. Oh, yeah, it's not bigger bro. Breanú Líam. Sé de fáiste tan lein umpur. Tá so sa sneag an bhfuil críbe head. Feice mé an luin mar sin. Okay, Slán. Louise. Tá couple criniú agraí ag an teachtain se hagann tá chuile choslacht ar nach mé men seo chuirbh. Bei me shalom heen. Tá an go mé níos mó cuairmíocht ach ní hádal sé ríist.
Nú sé riamh ceist am san áit riocht me héin. Cam duine cinint ástúla na dhéana. Cin sástanna? Bhfuil duine bhfuil anig ar an áit bheitchan ná an breanú íon ógríochttas bheitchan ná til le baile thuirtaisteach. Banistóir. Agus cinar atá sé gceist go an duine se áil. Go luhanis. Hai, ce bhfuil sib. Bhaile man mar chuir síos le bailreacht an gym. Sé na formacha. Chochlatíad agus léiad ar do thuirnas tá gachford míní hin sin. Cad é seo fitness assessment. Accommodation ína le gachbáil nua le go bheicmid cén chlár Ellens. Agus mecht tú hen go dhéine? Dit na dhéana, déach Louise in sin na dhéana. Tam cinnte go maiid tú hen tau. Tá ceist eile mart, ba kosher am sa teachnacht, just bí agus cúpla deoch. Meach sé má teacht, chun fáilteach ar rud, aithna chu winter na háite, ó tháirla gur strán séarthú. Sé sin anna yes gur míle maigad. Beag an bhirt gan anháast go lán. Ítach, bud feice mé nach tíomh mar sin. Thart ar ní? Ceir go leor. Sé sin anna yes bhainis chuirúirt chuin. Anjas. Ítach Robbie, yeah, be man cínte. Okay, yeah, come imacht. All right, slán, gramad, slán. Oh. Hey, Doug tú tsead í siúpa. Gramad, cymys torb. Tá sé ráite, í cum sésta. No, ní tú. Cymys a hain. Jeff an fiche mar sin. So, cech rudí lása le chuir tarráití sa sinúil? Yeah, tá. Right. So, mi meach an mórt, aber ma mór siúl nó da hása fiú. Beag an chance. Bhí tú beag an tína chéile ball. Scífa nach min. Tá bhí mar sin a bharní. Ní seach ar córdach airt, tá sé hain man. Yeah, tá sam go mácinn sais duine hain. Sní me gur go mar sí chur láidir seach scéal beag ná mór. Na tasa bheith teach súsan se se sústa. Ní na fágur tháinig me. Cé bh dánig tú mar sin? Leit sin hort sósad. Tá sin díanta inis. Ú léanaar deile testáid túil? Níl, gramad. Is cum am sa jaall ce chu crógásta sin. Tá mi sé caiimint aige dearna tí síide sin mar jaall orsa agus é do chuid méiseáil. Daine an jab ceart a chéad láíomh ní bh háilteach ar eisi ríos le chuochair. Tá má dhéanam íol chuid inis. Ach tá réidir níl bailcha be go bhéit an vidbe an roid go dtíon seachtain tegan. Dana mu mát. Díar mu nniu. Sin mu gur fáí chuir. Na sin go bhuiine cin tanim seo taí. Plomar. Tíúta dé le lena léhétí sin. A se séir. Aga dtí fan maihan seo nar bheits a go le daine seart a leile se fréise dhéana se sinna choú. Bríad sin síos a bhú gasta. Heis, Iar se chuí. Maithe. Haig. A híle. Bhile teach chuig kosher me teach san nacht. Stocha go mai fáilte ród amach rinne. Gur maithe Vanessa. Kosher bh sin mai? Níl sam mai héin an bhána nachtá. No. Ó da pláne eile Katrina. Bottle champagne furas me cant. Cad é seo? Just duine go mogad féin ag buideil champagne rom agus sé a sílt an a scéal mórga. Well, man bhfuil jahan tína a geirí hart. Ní ru mar me gur hecht, just dú me méid na mé ná bháin. Ó tá le bottle champagne sin cibí agus áí me ne? Bhfuil éon rud webh? No gur magad Vanessa. Gwylje, Harry, the kosher me teach nacht. Mae féin á teach? Da hasa? Ja, bevrijd me, hè? Éintach. Agus tuair seán na tá maithíle. Well, níl se hásta má haine hún in loma. Gwylje, actually, chym torch nhw ymwys cael fiwch hwn. Gwylje. Tá muid go amach noch mai bhíon am sé feúnach réid? Locht? Ah. Fair play, agus cin bád sé? Fá go bád fún san ach bhí an ná, oké? Cé agus bhí cosnar. Cosnar? Yeah, was at the fridge. Ca hí frigid fridge? Mas tá sem bhí crack an rud cí. Nach hí sa má a hí go glád a roiníos dúisteí. Well, you know, spec amazing glad to nog toe beyond. Ik het ooit. Ook kan je dat freaking klaar doen. Alright. All right. But the guy kosher Vanessa an Arto. Well, actually, you want me to Oh, well, late bit to Hennig is Kira off the ES romance. So we're going to start. We hang it in like a party.
Actually, níor ní mains cír sechan seo chus catína go mas Sheinach. Calish? On Sheinach tam éiste Melky. Oh, stop, okay. Chulí ich ar gout slab le hiile, chu dís músceart. Donna, feic má. All right. Cheerio. Tá mis beag nó ré? Yeah, Cardell fellas in. Bhí nó me sé seo má héon tosa híos go títhe chun cúpla buil fianna an. Okay. Hey Vanessa, coffee, Bacardi, and this vodka on, you know, but it was like cocktails, you know? Yeah. Cyrta siwad? Cyrta an suitcase ag déanamh an seo. Bhí sé an tam ar fad. Tosa thug go chuid airgad. Hey, níor airgad ar behan, níor álag éadach. Bhí sé fáca má car, ní sé gceist mé chuineáil. Ní credim go féidir sé bheith gan éon seacham. Hello, ready to pop us through? Hi, Maliki. Yeah, for it. This should just calling. Quinta. Yeah. Right. Gully, tam she grach an seo fi láthir so cumar gluchart ar ball. Right, slán go fáil. Well, by sin Maliki? Yeah, babe.
Could you be all Urson? My man grows a Gary Holly up her Harris can to Chadala. Yeah, Anish, go many but I'm more like Hilla. Yeah, we can't say Sheila. So the matter of the baking unusual at all at the hills then Chinchad used to do that, Yeah, I'm sure. So what would the baker wanted to flail them? No. Gabby had to be. Had to be. Sheila, rock up chin and tonic at the hoodie Macazeru. Harrow, Vimacana Mac. Mac. Well, if you shouldn't get to do go to Hennigs Maliki general line, I was going to flat out to slobber out of how tiny. Er Sheila, no be go shop with us. Ni hier is een great to slam Mac. Huh? Is the skill quick als je mean take a shoot? Oh, hi. Couldn't you turn the who? You're mouth there, what? Fi mai sad ag dyn is. Gyda siwle sy'n gym. Oh, our parch dig when it's Robbie. The plan needs around Slendy. O, willen is. Good, what to the doctor? Branja. What tool do you have night talk? Good. Mac, gyda siwle. Was I cannot cost us noch, please move right. Gdiara, huh? Come on. Alright, so let's finish Cahoon. Wat zelig is boss there. Good idea, Morley. Good man, Miss Blower and Dom Cherries. What about the head? Slant it. Rouse. Oh, salut. One DD. Come on, cashier it. Hey. The kids knock my count answer. Yeah, talk. Yeah, stoy na haircut spell goals. Come a third. Stoy. Come on, Connecticut. She would count as far as Yaku. Just pack run tart lads. Listen, but let radio head it is. Neil Armstrong, Pedro Grabby, one of which if we glass egg in a Gilmra. Rhanna, gorham slikim. Gramila ma had lesa. Ah, fun Camarella. No, ni et ma. Ah, for flukes sake, kai she had a very No, come on. Hey, what's Jack? Oh, come on. Louise. Hi, Liam. God, it's more than true enough for Liam agus Bernie like Hale and he's small. Was I get the hand after you couldn't million be her Liam? Hey, she could have Angela and the clown. My joke out. No better go out and put in the knee. Just on the yes, yeah, come on. Okay. Well, by Ructions and Arthur. Fool. Niet je vastgezaagd. Hij, je hoort. Ik is nog goed. Jack, ben je gehad, ja? Wat was die de hele rugby? Kom maar. Het gaat niet zo zijn. Ah, no, we're rusted. Check out, kom maar. Alright, Eddie. Bedankt, right. Hey, Liam. Kijk wel een job in dat de shoppen. Wel, toen mijn mama stuiger mijn vogel beloofd. Oh, zijn naam ook. Kijk wel een keer dat gym. Wel, dat haar kind nog. Maar niet samen krijg ik nog maar straks genomen. Of ik misschien beter kunnen met mijn CV ik daar. Peter, krijg je uit het hoort komsten? Kan voor. Wel eens kerk naar zijn vogel past maar wanneer Kasha zijn in de Arnoa. Islam zei denk ik. Peter Gruntje stagger. Heb je zelf toch Liam? Je weg chance. Ah, niet aan de mesje Jaro daar bij ons mijn post. Vermaat. Gaat weg just maar samen.
dé tar? Tada. Come on, tar an jada chuiste haar. Tá go amach le Melky céin. Bhís an bana. Ó, Tá ceol tóca le siúla. Tá go dé naid mar sin? Ní me gur headrá le aon duine bheit bach si go má go fún. Tás an nach éon George Clooney agus well. Come on, het sinna idiot. But the dúla go san sinna príomh. Tá a gceiste lei sin. Well, Gabby, si was a go fearn tá deas. Cefa mar sin gur dúá go bhín teach gaite. Ar a facta sin suethalí contralte. Sinna daine bí an lácht. Harry, han tú go mórlam. Agus taíonn tú go mórlam fósa. Ní ar mala céine. Just níl me géirí go amach le duine ar bifriú le. Fás an rála Andy. No, nílam. Ach le bheith fear noch. Chuann sé fatí ar an gur lig mé a rudí go fada sa thuí. Sin go gacha mé go lámach na bhíon. Hé, sin sib. Brogam sa bheith cemocht. Tá sé luú fós le go bhhaile. Ó, ní sí go nóháile. Sí go bhile le boyfriend lúr. Gur mí mai head síle. Meú dúir tuisisin sa chóir, béidir ar chuúir den éigen tí haigú. Gur má go Vanessa slán. Slán. Cé hé? Malachy. Ní ha. Malachy céin. Ní chuir níd le chéile go Joe. Jesus, déidir sé bheith iadeice. No, na jocu. Har ein hen á. Jesus, no mise. Call Sean. Away on business. Tá an go léir cé a cílíonn si sin. Diad go dé ar siúlaige. Leis go híle. Ó, bí hiúlagus den job gaiiste, he? Ba ursa gal bháile man a dosal tú bhain sultaní. Ma brenn go groma sin bhfuil. Brian. Cé chuil rudí óráis Jim Reynolds. Ó, go bra. Meú darnings Vanessa. Mórla chéir. Tí? Tír mar an daileach. Tír mar orthe daileach le mar líist. Well, ja, sí geirí hála mána daine bí an bhaie. Tá just geirí amtaí a hen. Sinna dúirtí. Well, hartíine, ní sí sinna geirí a get a raig. Is go fúta? Ó, na hena go Seán. Seán ne daine daine a tar nó hinta seo. Oh, Jesus, meú culture, ha? Cedúir te le a chuma be. Tú sé bheith an tuig dó ag me. Ó, goile Mac. Imamad, brachmad chuig an ggóise. Á, fáin pí le. Mac, tá má fuór pléachtaí. Well, cynúiste mar sin, cynne, ha? Ca mé bulas teach an Jim Reist. Sné pre tíocht seach a spe me chuid an stof? Ja, bhrá mé sé léir. Lú. Tú ar réid? Ja. Níor, tú mar bhhaid in. Cumá stuff a lig. Waif. Vanessa cam se Mart. Mag me le? Bhí sé déirlí no, Harry go mhort nóháile. Cin cíad má bhí an tamáin. Gus caiim mama. Okay. Okay, cheerio. Slán. Cheerio. You are. Slán. Okay, you Harry. Slán, Harry. The blind leading the blind. Yeah, tú is go gimach freisin. Gur míle maithad? Oh, na ha Sin mar bhar. Slán. Slán. Darren, cén fáilte gimocht? Louise, tá mis go bháile. Is féad leat fáint má thugraín tú. Is cum le an West Marinas. Frigsig Dan ar seafuid caiintí se. Sin chu dhéicim se Louise. Céintas mal bh bháin. Oh, Darren, fan éadart. Ja, gas. Darren, bhana tú leid go bhí me chota? Right, tin defer. Oh, wat doch een jussa, hè? Haide. Ní má go frigir má chorbe? Cech an nímas go amach. Agus moet ban nach úr gilead páchlet, agus moet strompuí, ú caiint beir sin bhfuil? Mór trúéise. A ceir so frigid tá sí sin íonna sin. Ná rúpa sé leití diocht leit éon. Ús ceir hí so frigid tú leití sin, ha? Wel bis na cúntin agus beir cin deas an le brean bhir réon osach mé. Bit sin í marrá. Chuid til meach an hí bidúnin, gon caiint méid meach an tatugur chus mád. Godí wat mar sin. Ach na chuach mu smid nas méid, as capta go martagaí. Nuirt cin trá. Du was níor sem áhat. Ná rúpa ar mé gar frigin chaiteach sa stáid.
Come, cup of coffee on it, Harry? No, it's Mr. Dunaway. Where's your one? It's all right. Good game, Mike. You wait. You wait.